Ngelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe ngoThobisana ngakaMthembu namhlanje ngilanga ngobheka insizwa la esizoxoxisana nayo ngesibone ukuthi impilo ihamba kanjani yenzani insizwa ngicela hlezi ningilindeleke senginako kusukela manje siyaxoxa nayo fikile insizwa kodwa wami sikubingelele yakudaba ngiyabonga kakhulu ngaleli ithuba insizwa ke ithula itshela ababukeli emakhaya yubani insizwa bethi igama lami ngingumduduze Daud Phungula ngineminyaka engu-25 ubudala ngizalelwe khona la eKZN ngichithe isikhathi esiningi-ke lapho endaweni ebizwa ngokuthi Sentshanga maphakathi nePietermaritzburg kanjalo neTheku ngiqala ukufunda lapha eNtshanga Primary School ngami ngisuka ngaye eSephisi High School lapho ngize ngaqeda khona umatikuletsheni wami emva kwaloko ngibe sengiyake lapha eUniversity eThekwini Durban University of Technology la ngifike ngenza khona-ke isifundo somntatheli so-ke ngiyintatheli ngiyi-radio presenter ngifike ngibe ne-YouTube channel ebizwa ngeDawu TV ZA. Mfowethu ula namhlanje ngizwe indaba ezinhle lezidinga ukuthi ababukele emakhaya bakuseke mfowethu ngizwa kuthiwa unominative. Bethu Ihamba kanjani lento yakho unominate kuphi kwenzakalani? Hey my brother kunzima kakhulu yimpi nginominate my brother kuma MBA Awards mlwazi ethi bavundulule awards ngaphansi kwecategory lapha ye-best YouTube channel ukuthi YouTube channel ehamba phambili ezwenkonke jikelele nginominathiwe mfethu lapha and ayikho into engiyidinga kakhulu njengamavoti avela lapha kubantu ukuze sazi ukuthi njengoba beqala ukuba nale category kube iDawu TV ezomuka nayo le nto. Sisaqhubeka nje uma abantu bekuvotela sisaqhubeka nenkulumo uma abantu bekuvotela kumele benze njani mfowethu? Alright, bese abantu befuna ukungivotela banga SMS uMBA Dawu TV ZA best YouTube channel kwinombolo ethi 45633 MBA Dawu TV ZA best YouTube channel kwinombolo ethi 45633 SMS ibiza lapha imali engango-550. Ani futhi ama-awards ango-October angisakhumbuli kahle i-date ukuthi umhlaba but impela sisakhona isikhathi sokuthi sivote. Abantu abavote mvoteleni umphakathi mvoteleni isizwe sencane leyithi na 25 mfowethu ziningi izinto ozenzayo. Sure. Une-TV. Sure. Uyasebenza emsakazweni. Sure. Impilo mfowethu ihamba kanjani? My brother ngifuna ukuqamba amanga ubunzima kakhulukazi kuba nge-industry le kaqeda izizungu ngoba abantu abaningi kunezinto eziningi abasobe zi-expectile kuwena ubone ukuthi sesibona kune-YouTube channel nama-views amaningi sabona ukuthi usemsakazweni so abantu bahlezi belindele lukhulu ngaso sonke isikhathi ngakho-ke kumele uhlezi uyichaza njalo kubantu ukuthi eqinisweni abantu singabaqambela amanga ngoba uyayibona abantu babona kuma-TV njalo utshela ukuthi impilo yabo ibrand kodwa uma usubathola usukhuluma nabo behind the scenes uthola ukuthi akunjalo so bethu ama-ups and downs akhona ngifuna ukuqamba amanga but-ke ngiyincwadi evuliwe abantu ngihlezi batshela ukuthi-ke nako kuyiqiniso ilokho kuyikona but-ke kancane kancane awukho la kujahwe khona sigcine sifikile la sifuna ukuthi sibe khona. Abantu abakuseke mfowethu and ubuke kuyisizwe sencane ulithathe uthando walezi zinto na-TV nayo ne-YouTube channel uyasebenza emsakazweni lusukaphi uthando lwale nto mfowethu? Mfethu yabona ngithe mangikhula ngumuntu vele benogqozi nofuqufuqu wendima kaqeda izizungu bengithanda ukuba mabonakude kakhulukazi uyabona ngalezi iy'khathi zo-YoTV kudalo sisabona abantu abafana noSipho ko-YoTV ume phambi kwesibuko ulingise u-Akhongs ulingise oSipho ngoba ufuna ukufana nabo kodwa manje ngenxa yokuthi umuntu wala eThekwini la amathuba engekho khona amaningi uma kuziwa ikakhulukazi kumabonakude uma ufuna ukuba i-TV presenter kumele ulinde abasegoli abazokwehlela la eThekwini bathi naku-ke sinama-audition wozani nizo-audition so ngithe ngibona lokho ngabona ukuthi cha nayo i-platform ikhona i-platform okungu-YouTube engakwazi ukuthi ngenze lento le engifisa ukuthi ngenze kumabonakude okuwukuthi ngibalethele i-content ngidlulise imiyalezo ilapho ngaqala khona ukuthi ngithathe isinqumo sokuthi ake ngivule i-YouTube channel yami ngoba kubalulekile bakhona abantu abakhona so mina ngideliver i-content yami abantu bazosubscribe babukele lento engakwazi ukuthi ngiyenze futhi nakumabonakude. Ngoba ngibuka i-TV yakho ngathi i-based kakhulu kumaskandi noma angazi mhlawumbe ungachazela mfowethu. Sure. Lapha ziyakhala lapha mfowethu ziyakhala. Injani impilo ngoba ngiyazi ukuthi ungenze lutho lapha. Bethu angifuna ukuqamba amanga kunzima
kunzima kakhulu ikakhulukazi njengoba sesikhuluma ngabantu abanabalandeli babo and abantu babathanda kakhulu abantu babo. Kunezinto ezithize sesizisho uthola ukuthi izinto ezingekho zinhle kodwa zama-facts ngenxa yokuthi mhlawumbe uyiboniwe ibhaliwe ephepheni noma mhlawumbe kunesource ethize ekulethele zona abantu bangakuthokozeli lokho. So into engiyaye ngiyenze mina ngokwami, into engiyaye ngiyenze abantu bangihlezi ngibatshela ukuthi engikushoyo kusekuyinto engasiyo umbono wami ukuthi it's my opinion, kusukuthi according to iphephandaba lokuthi noma according to sibanibani nansi indaba nginayo iproof, okwenza ba-understande ukuthi lo engikushoyo akuphumi kumina, hhayi ngoba ngelizondi iciko labo kodwa ngihlezi nginokuthi bakwazi ukuthi uma iciko lakho lenze okuhle ngizokhuluma ngokuhle, uma lenze ngokubi ngizokhuluma ngokubi. Akekho umuntu engisayida naye. At the end of the day umsebenzi indlela engiyiphilisa ngayo nayo. Insizwa sencane babukela emakhaya le and insizwa obonayo ukuthi inekusasa eliqhakazile. Mfowethu ubatshele bakuvotele, batshele bakuseke bhuti wami and ubatshele ukuthi mabakuvotele kuphi and lento yakho mfowethu inhle kakhulu and usasemncane kakhulu. Danke mfethu, ngiyabonga kakhulu. Ngicela ubatshele emakhaya ukuthi abakuvotele mfowethu. Alright. Asiphinde futhi ngicathi abantu abaningi bayayazi i-channel mebengakayazi ngizocela nje ukuthi basubscribe lapha iDawu TVZA, siphushe nje sithi nje #road to 60,000 subscribers. Bubi ngiyacela bangivotele ngathokoza nje ukuthi mangi-celebrate 60,000 subscribers ngi-celebrate ikhona nendondo la eceleni kwami. Uma unesifiso sokungivotela noma uthi nje Nkosi yami ungidabukele kusomdala ngifuna ukuvotela Nkosi yami, hawu ngicela u-SMS laphayana ke MBA Dawu TVZA best YouTube channel kwinombolo ethi 45633 nasenkundleni zokuxhumana ngikhona ngihlezi ngiwafaka ama-post ahlukahlukene la uzokwazi ukubona ukuthi ngivotelwa kanjani. Ngikhona ku-Facebook, ku-Twitter kanjalo-ke nakhona lapha ku-Instagram. Facebook umduduzi Dawu, Twitter kanjalo naku-Instagram it's @king_. Babukeli be-Select Africa TV, nawe uyazi mbukeli emakhaya ukuthi hleze ngikuphathele izinto ezinhle. Wena uyaya lapha kwi-TV yethu Select Africa TV uyasubscribe, bengiphathele insizwa la nayo eyenza umsebenzi omuhle kakhulu. Babukeli emakhaya ngiyanithanda kakhulu. Facebook Select Africa TV, niyasilandela epage lethu, uyasubscribe ku-YouTube wethu bafowethu, siyangithanda kakhulu emakhaya. Bhuti wami, siyabonga ukuthi usivakashele namhlanje, asithemba ukuthi into zakho izohamba kahle. Isandla sethu siyathinta siyabusisa futhi ngeke ngaphumeleli, uzobuya nayo indlela. Danke, ngiyabonga kakhulu bafethu ngethuba lelinqayizwe. Vele ngiyazi ukuthi angingeni noma ubani la, nginenkunzi kuphela. Danke futhi, danke, siyabonga bhuti wami. Danke.